Hi guys, potati pemaluk sirhotu, surfale how narang organ, funda dakne how release cover album iPhone Marang. Ini bemak requested ku si Mawani Tomatus. Hello. Ohin lorong nene how karak kualia claro di klean claro ditang kona banya prosesu na uinsa. I how ini iya tena mau nopai nene niamak arrangement ba iya hani musika ida ba musika oin kesempurnaan cinta dari bahasa Indonesia ini kita buat serba iya haunia YouTube itu buat serba hari na ba iya Facebook mos iya ida pois Love is Love ini bema kolaborasi ho Michelle nomos kolaborasi ho friend jadi ini mau nopai ini mak be sosok di belakang layarnya. Jadi gimana nih Mampai? Share dong kerja organ itu hanya seseda. Masih kapas dan teles sudah serviço Hemos disfrutado toma vamos agradecer pelo serviço de mamãe né. Hemos ia input para que for referência para que for para colaborar muito com isso para música ne saiba público bele. Conhece o dia gosta o larang nomos bele mengikut kolega sira dia. Ya. Terus biasanya kita proses nih kita selalu bene ya. Kita ladung hal buat nebeke todang liu, buat nebeke simple stage. Tama amne orangnya relax saja, fleksibel. Depois quando hetang inspirasi rumah ami ba kuliah deh. Depois ami começa halo langsung kira tama yang musik nih. Voice recorder. Voice recorder, yeah. Nomos buka ami arrangement ami halo nya beat di dia. Nomos ami kria usi di dan ide para style. Ide dan style. Nomos ami pikir ona referensi balu usi. MNB halo Jona, ya, Jona. Halo Jona. Musik na be dia. Tambah ya. Kreativitas itu nggak ada batas ya. Jadi ini atu mobile terbuat sira conhecimento con aba proseso na hamsa ema di belakang layar na sesede. Agora nene mau ngapai. Karena hani first vlog. So guys, this is Nopai. He's like the person who's doing he's basically the composer for the cover song that I've been doing. So if you in Timor and you would like to working with some amazing cover songs or some music composing, you can contact him. Jadi nela os be sekedar hobi aja ya. Manopai ini sebenarnya saya studi spesifikamente con apa idane. So bela pilih tuan kalau hasai. Oh, by the way, ami agora dadap ni delicious. Fating ni memang kita boser bela nonta kata ami halo video clip ni mos ihane tamba. Thank you baka Cesar no mos ba kolega sir husi delicious. Yeah. For oferece na fating e depois bele for minuman então para amit bele na seda. Bele kuliah barak liutan sobre música dan Exactly. Jadi hani tempat nongkrong ho tempat ketemuan ho klientis sira mahene. Klientis BMC, klientis CCD. Oke, mau nopai be. Jadi music engineering, sound engineering. Sera makna kualifikasinya apa? Bahaula buat tidak sound engineeringnya buat OTWs. Oke. Lalu dia kita persija tu kualifikasi by danet. Kita persija det ita ne passion ne ba ita gosta música. Emang tu bele cria música, emang tu bele cria ni beat trasik. Yeah. Or Indonesia bele produce buat sira makusi nia talento. Yeah. Terus nia kreatif rasi kusi nia akaran. Laos ba itingki ya kualifikasi dia gila dia emang idane bele aprende nega o lai ya ba. Yeah. Bahau sound engineering buat tebes atau agora mesti saya aprende. Oke. Jadi bukan hanya talent date, laos ita bakat date, laos ita firaan date. May bet buat atau ting keser satu paket ya. Ita tensil firaan, ita sadar bahwa ita bakat. May bet importante kualifikasi. Kualifikasi na laos yang atu pamer para ita kualifikasi lah. May bet kualifikasi na atu ajuda ita berarti conhecimento klien de kita iha area musikanya. Jadi manopai sebenarnya hasai be sekolah iha ini be
Iya Jakarta, iya Indonesia. Iya Jakarta, iya Indonesia. Jadi malu sir memang akarak mo sa experience sa Manopai bele bah na ba. Jadi biasanya kalau kau bah na ba kau inspirasi musik nene mai hene san ladun dia kira kau forward nya sorin balong det ba Manopai langsung hatene kira oh oke nene pasti yang sene referensinya akarak yang sene. Jadi amirone nyambung gitu loh. Jadi kadang kita kolaborasi nih mo itu kisah hari mana kita nyambung galai ne par ita ni maksud ho ita ni be tujuan husi inspirasi musikal ne bele tersalurkan dengan baik dan 100% gitu. Depois Manopai ini orangnya asik diajak kerja bareng tambah Nia Rona. Nia Rona hauni ideia, si depois ni Simo hauni ideia, si depois kan ia kritika rumah ni kuliah. Aus itu kona ba atau sekolah la sekolah ne si didaknya nessa kuliah na musik ba emang hotu bela aprende usa ni equipamento nesse computador e laptop bela criar assim e nós vamos agora se aprende buat barang e base det makar aprende how pronto para to share buat nebet how atene bela kuliah diretamente usa ni Facebook e na ba vamos se for no número de telefone se cari balum interesse para tu aprender ou isso para tu criar itania música rasi ou isso para tu halo grava usi laptop ou computador abel faz experiência pa nega siro. Jadi maluk usira nanti harus tahu mau nopainya Facebook nya page no YouTube te pode ser pela acesso langsung bakar que perguntas rumah akar faz experiência akar husu buat rumah saída de para jovens ser nebema que interesse em música, music composing, mas está aprende a moto. La bela cara, quando a tenen na botruma tem que ser fahai. No nemo susi party reunião, quando itu pode ser a cara caso contato, how ba ia party vocal. Agora dakni ya bloque ta agência phone na Diamante Timor, a minha cara hanoring alin ser nebema ia desejo para tu aprender quando ba solo focal niang ka focal group niang ka group niang hakar forma grupo ida para tu toca no canta bele hubungi ami husi Facebook how ia Facebook Mar sudah piedade mau Nopai niang Nopai Maya Maya na ho ye ka i ho ye Nopai mo sudah ye ho to so Nopai Maya NOPAY ho MAYA jadi maluk sira ba página ni Facebook etnia na ba depois imi bele konsultasi kona ba música niya na ba e depois ya parte seluk tang agora nene edisi a Roma no pai de e depois ya edisi seluk palimai au sei halo fali video ida vlog kedua niya nebe mak hau se kuliah ho videographer emasar nebe mak foka aturne jadi kebetulan Ami ini emang mantutu hotu Ami rentau anang hotu keras jadi kadang-kadang nyambungnya juga dari party dan hotu nebe Ami akarak fo encoraja maluk sira diliu juventude sira mantutu quando iha talento la belle moe para tem que ser tudo ok karik manedet Ami ni mensagem badak vai tabot sira iha buat rumah bela kontak tu Ami si YouTube no mos kontak Ami lihu si Facebook. Alright. Ami heng para tu aprender muito. Kita halua share Ami ni video. Bye. Bye guys.